الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga katautay manguran, yari na isap kita niyo hawak to na tuwini, manayin waktu pas maghrib na sadta yan nakamutakama long ta tiranan pakanya Kim Guru Mulia yari naisap na long ta lingkuran bihan na di na kitag palugay tukbal ng Guru Palasahan pero na ko'y deklarasyakan na sa Dr. Rahman bal yatafadal siya datuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala allazina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq wallazina yasiluna ma amara Allah bih an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasih sin Allah Ta'ala tiranan
Yari na isab kami mga kamaumasan sing kamuha kawiaksahan. Pumatud na isab kami kanap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin masi-masira kita niyo pangadjian bunga sin pag-imam. Lagi-lagi na tuon habunga sin pag-iman. Papasingurun kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala ang mga bariman usugi wang bariman babae sabab sila tuwing kialasahan sinallahu ta'ala dahing hakabuhi sambil pakamatay. Mga anak apu atiranan in ayat ganap pangadjian yatud namu maun kanyo ayat kauhaan paayat kauhaan tagtu Suratul Ra'd. Di ayat ini yabaitaan sinallahu ta'ala in ummatina pusan umat sinjunjungan alaih salatu wassalam sin aundain kanila imambag sin partawaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, magkagunahan kita niyo biasin sila yadto siyambag nila impanaabiti sintuhan nila. Yan to nila in panaabiti sintuhan nila bang nila tiyay ma hikasanyang sing kabuhi iwan hikasanyang sing kamatay. Misan malingog na manusia. Sabab, iagad nila yung napso nila, iagad nila yung sahwat nila, iagad nila yung pikilan nila. In bariman usog, iwan bariman babae. Gawot, iwan tutug sila roon. Hakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Taingukan taniyo mga anak po, in parman sinallahu ta'ala riayatin. Allazina yupuna biahdillah. Amuin mga sila, usugiban babae, iyayma nila, indeng hatuhan nila, liyabay ring kanabihan iwan karasulan, aula-aulana, akahinapusan nabi iwan rasul, iyayma nila yadto, yupu nabi ahdillah, sila tuin tumunay sinjanji, antara sinipun iwan tagipun. In bariman usug iwan bariman babae di niladto kalupahan. In janji perjanjian antara insiya iwan sintuhan niya. Sabab amuadin nikmat sa lagu-lagu. Wala yang kudun al-misak. Di niya balubahun. In janji sabab ubus ng janji mahud. Bariman usug, iban bariman babae. Di niya tud balubahun. Haatay niya, haswaran niya, hahinang sinanggaw takbaran niya. In perjanjian antara sinipun iwan tagipun. Ngadto mga anak kapuin sifat panagnaan. Yadto mga anak kapuin amalan sin bariman usug iwan bariman babae nakauna rin kato taniyo papaamalan nila kato.
Ini karwa. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala. Minang simbar iman usug iwan bar iman babae. Pahurutun nila, iwan sugpatun nila, iwan di nila bugtuon, in pagkasi iwan paglasa, hantara sin sila magkahi. Aula-aula rin nila bugtuon nila sa sintuhan kanila. Iwan sin sila tuju pa Allah Ta'ala. Papasinguran yan katutan. Maita, sababin Yahudi wan Nasara, pasingurun kita kanila. Ang palihangan sin Allah Ta'ala, sa taud-taud ayat, sa taud-taud din hadis, di kita niyo pasingurun ha Yahudi wan Nasara, sabab piagmulkaan sin Tuhan, in hinang nila, in kakahinang nila, in sipat nila, in pagkaon nila, in pag-inom nila, in pangadatan nila. La tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Ay niutudhin ang bakay. In banta ko ay niuhin ang bakay. Bantay siyo. Bantasin Tuhan. O makaatupa Tuhan, di. Way makaatupa Allah Ta'ala. Yadto mga anak po. Dia akan sin Allah Ta'ala, sin palda akan wajib, in magsugpat ka sila sa kun magbugto ka sila sa kun magsunog ka sila sa. Ini katu wa yakhshawna rabbahum, nagmamabuwa sila pa Tuhan. Mabuwa sila himinang simangi. Iwan makuyag sila himinang sin marayaw. Ampay Yahudi wan Nasara, balis katun. Makuyag sila hamangi, maastul sila hamarayaw. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf. Mangdaak sila pahinang mangi, manglang sila hinang marayaw. In Allah Ta'ala, dia akniya, laway rin ang kanabihan iwan na karasulan, mangdaak pahinang marayaw, iwan manglang hinang mangi. Wa yakhshawna rabbahum. Na hindi siyuray nagbabuwa pa Tuhan, amurain maingat magtuhan, amurain wala liarakin janji pa Tuhan, amurain wala nabugto, in pagkasila sa iwan pagsugpatan pa Tuhan. In sumunod sipat nila, wa yakhafuna su'al hisab. Pagbubuka-buka nila, wang man sila rin ma-audit hadlaw susungon. Pangasubuhan kau sin Tuhan sin umul mo. Pangasubuhan kau sin Tuhan sin waktu mo. Pangasubuhan kau sin Tuhan sin kusug mo. Dihilan kau kusug. Dihilan kau nikmat. Dihil kay ming kababayaan mo. Habang man kau di mo tas day nga kabayaan sin Allah Ta'ala. Mag-audit Tuhan, magbista. Hihinang yadto si mga bariman usog yung bariman. Bangman sila rin ma-audit hadlaw susungon. Iwan hadlaw dunya. Sabab bang kau ma-audit, alamat pamangi. Bangkaw na kahinang pamangi, alamat pamangi. Bangkaw na kahinang pamarayaw, alamat sindayaw.
in sumunod sipat nila, papasinguran ka to. Wallazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim. Nagsabar sila. Siyabalan nila ito. Tiyatasan nila in pagtaat iwan pag-ibadat. Way sila nagmahukaw, way sila nagsumlut sa gaman, mamayta pa sila. O Tuhan na mo, uno pa inipahinang muka mo, kakuyagan mo, iwan makuyag kami. Masa na to ini, aun na rin ang mga iwan na to, how po uning kabayaan sin Tuhan. Biyasin sa kaulaw-ula, himinang nasala, himinang na sila sara, kabayaan nila. Ubus na. Al-yawma akmaltu lakum. Ubus na biyata sin Allah Ta'ala. Panabin niya, pamanga bariman, pakatan. Nah. Siyabalan nila indaakan, kaysa siyabalan nila iliyangan, hikarua, hikatu siyabalan nila intatandasan, iwan tutukasan, sinallahu ta'ala. Amo yan, hinhinang simbar iman usug, iwan bar iman babae. Mainta nila to siyabalan into sabot, ibtigaa wajhi rabbihim. Dumaot sila, muhong sila, sin kakuyagan sila sin Tuhan hakabuhi iwan nakamatay. Kakuyagan injasad nila imalup pamarayaw. Kakuyagan sinyawalihan nila iammalan imarayaw. Uno pa yung sifat nila yan. Wa aqamus salah. Titindog nila in sambahayang hakabayaan sin Tuhan. Wala nila tindugin sambahayang hakabayaan nila. Sabab dia aksin Tuhan in Jibril, panabinato, hinduan, hipapahindo ka to, in waktu, iwan sin lugal, iwan sin hantang sin pagsambahayan. Di na to naman jari pulihan, di na to naman jari hanapan, in kita niyo magkahagad na sadya, iwan magad, iwan mamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito tuan, in sumunod, sipat iammalan nila, papasingurun kita niyo. Wa anfaku mimma rajaknahum sirran wa alaniyah. Nagnapaka sila. Sin unu-unu na kaya riziki kanila sin Tuhan. Nagnapaka sila alta. Nagnapaka sila rayaw kasuddahan. Nagnapaka sila hinang marayaw. Nagnapaka sila addat marayaw. Nagnapaka sila sin unu-unu na riziki kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Harwa kahalan. Hakatampalan iwan hakasipukan. Hakatampalan miyagadda sara sin Tuhan. Hakasipukan miyagadda sin baktulan bautan deng Allah Ta'ala. Uno pensipat nila. Wa yadra'una bil hasanati syai'ah. Himhinang sila tampan. Yampanan nila mangi bangman sila ridagpakan. Tiampanan nila mangi bangman nila ri kakitaan. Tiampanan nila mangi bangman nila ri karungugan. Tiampanan nila mangi bangman sila ri dagpakan.
Unin piyagtapan nila bil hasanati himinang sila sin marayaw. Natampan. Nabang himinang simangi, ganapan simangi, kaya bukisan. Nabiya dagbusin tao, mawaya na sing kaya bukisan. Ampa inang marayaw, martabat sa taas-taas patuhan, martabat sa rayaw-rayawhan, tara nila magkahis. Na, bang mahinang sintawin na sabot si patid to, iamalan niya marayaw, hakahalan niya masanyang ibang bukon, hakalaman niya iba nakasakit niya, hakabata niya iba nakalaas niya. Unin tutungbasan sin Allah Ta'ala yan. Ulaika lahum ukbadar. Kaya saddihan sila sin Tuhan hulaan marayaw adlaw akhirat. Iwan hulaan marayaw riha dunya. Amuad tinlawagun nila hulaan kabayaan sin Tuhan dia dunya. Iwan tiyatakamahan sila adlaw susungon bukon na maglawag. Ito mga anak ka po. Na, inadlaw akhirat tuno yan. Jannatu adnin. Insulga ngiyanan na sulga jannatu ad. Dahil nga mga sulga umbul hambuuk. Jannatu adni yadukulunaha. Sulga jannatu adnin in pasuran kanila in paghulaan nila. In makainu-inu, wayroon tao mabaya panal ka. Harap pasul ka. Kaya in makainu-inu. Bukon kanila in sulga, mabaya madto. Sinbiyeta amuinin hinangon. Sintagda po sin sulga. Ampasyama kadto pasulga amuinin hinangon niya. Misan hindi dunya, matukaw pabay sin tao, ikaw makasud mag-usus. Yan tuan. Ampain pagsusud sulga. Bukon da mahunit. Sa kihunitan nin tao, may ta, di magad sin kabayaan sin tagdapo sin sulga. Yan tuan. Yadukulunaha. Pasurun sila. Hindi siya naman yung pasurun. Sila amin nagsipat sinasabot siya doon. Wa man salaha min abaihim. Wa ajwajihim. Wa jurriyatihim. Upat sila. Uno yan. Amin mga family nila. Amin mga maumaas nila. Amoy mga panubo nila. May tayan paakaroon sila, pakasud sila. Salaha, hangkahinang sila. Hangkasalakanin hinang nila. Amuyad to mga anak ka po. Nari nga sa babiyan, amasanot to ini, kagunahan natin biyad turagbos. Magunay-unay kita niyo, hisiyo-siyo na makauna, magurul-iruli, hangkahinang, hangkaitikad, hangkanabi, hangkatuhan, hangkakuran, hangkakiblat. Waman salaha nahatul niya. Jadi ni natul niya, miyakad siya. Nalilingon na to na mga anak po, bang hatul da kita niyo ini. Lilingon na to na bang miyagad da kita niyo ini. Na, bang yad to na bihatin dagbus, wal malaikatu yadukhuluna alaihim min kulli bab.
Mang dito na hasul ka. Mga malaikat. Sumud sila hakatan lawang. Minta sila sumud. Silang tagdapo. Silang bukon. Sumud sila. Katan lawang yaon. Salamun alaikum. Manalam salam. Salamun manglago. Manghormat. Salamun alaikum. Kasajahitraan kaniyo. Usog marayaw kamu. Babae marayaw kamu. Way kamu nasasatsin para kala dunya. Salamun alaikum bima sabartum. Siabalan niyo. Tiatasan niyo inhinang marayaw. Kaisa. Tiatasan niyo raisab inhinang mangi. Wala kamu himinang. Hikatu. Tiatasan niyo raisab. In tatandasan kaniyo. Nahasabab sinyad tu kaya sabaran niyo. Salamun alaikum. Kasajahitraan kaniyo. Mag-greet sila. Manghurmat sila, manglago sila. Uno pa, pani'ma ukbadar. Na, insarayaw-rayaw, labi indayaw, buko namin nyari dunya, amo na, nakasud kau pasulga, sialam kau si malaikat, sabab sin, napakay mo, yamalan mo, ing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak ka po. Na, aun pamin ka to taniusim mga sila ganarul. Hinda suing ganarul yan. Ganarulin atay nila patuhan. Ganarulin suara nila patuhan. Ganarulin pito ang tabaran nila patuhan. Uning kabtangan nila pamin kato. Al-qabru zalam. Insusungon na to nilang namig kita ni uring habay. Denga kantil marayaw. Denga habay marayaw. Harap palawm kubul tigid lumi babag. Tigid lumbitu-bituhan. La yara syamsan wala kamara. Wairuun suka. Wailait sin suka. Wairalait sin bulan. Ito kolom sin kubul. Di abutan sin ilaw madto. Tuwawa, paija kana linsanu minal musallin. Tumagawa, pabilain tao yan ng kaaunan niya. Kaya tunay niya yung pagsambahayang. Kapag tunay at tulan kabayaan sinallahu ta'ala, kana kabruhu nura. Ing kaaunan, simpakubulan niya, silawm kubul niya, pauhan niya, pasikan niya, pakid niya, tuwiwan lawa, pataas, sahaya. Iunin nakasahaya ka niya. Habab si mga nasabot yamalan niya. Mga anak ka po, bukon mahunit. Tuwing kabtangan nila kato. Na, uno pa yung sugpat, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin. Di tu di manusia maig ding hakarayawan. Bukon ubos marayaw ubos mangi. Tutug sila hakarayawan.
ma lam yatahasadu wa ma lam yataghabadu. Salugay sila ri magigil ibang magjangki, yaon sila hamarayaw ray nga Tuhan. Nawang sila magigil na ibang magjangki na sunog. Di matabang misan pa iso'y maingat magpapatay sin sunog. Misan pa biya din nilago sin tarak. Sabab bukon sunog kayo. Bukon sunog kayo aming kabiyak santa. Sagawa kayo sunuguning karayawan na hinang sintao. Sunugunin ibadat niya, impuasan niya, insambahayang niya, impaghaji niya, ingkatan karayawan niya, sunugun sin pag-igil ibang pagjangki. Tumakawa. Man taraka syai'an lillah. Tumakawa, tinggalan niya na imangiyad to. Karena miagad na siya sinatulan kabayaan sin Tuhan, awadahullahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Gantian sin Allah Ta'ala, marayaw riha dunya, iwan sarayaw-rayaw haadlaw kana. Magkagunahan kinatan yung mga anak ka po, laong simbaha sa bihaon, anytime may kita niyo rin dunya. Maita, sa babaong baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mautul paj'ah, kamatay bigla, kasakit bigla, kalaas bigla. Yan. Nauno pa yung biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tanyo. Amin biyeta nila isab kato. Wataskutus syai'at wa tuda'apul hasanat. Mapagpakimangi iban malipat innarayaw. Naunuin hinang mapakpak in mangi biya sing kapakpak sindahon kahuy bang magpinda na way na makapindahon. Wa tuda'aful hasanat, iwan lipat mang lipating karayawan niya. Uno yan tuan. Wa tarfa'ud darajat, iwan angkatun sintuhanin darajat niya. Natayngog, mahunit yan, natawa luhay. Sa luhay-luhay, uno yan. Jikrullah, pagtumtum pa Tuhan. Sa kalintum-tumun sintaulong niya, in 19 niya, ayarin lupa ko. Ay naka magtumtumad. Sa intumtumun mo. Nakaagad ka wakabayaan sintuhan mo. Sa babang siya nanumtum patuhan na kaminsan, pataurun sintuhan insambaggan niya. Ujukurullaha jikran kasira. Kaya tiyo-tiyo sintawin panumtum patuhan, tiyo-tiyo daisab. Sa imbiyata sintuhan, pataura. Ujukurullaha jikran kasira. Wasabbihuhu bukratan wa asina. Bang munahinangin niya, tunagjikir, kau hajijikiran kabayaan sintuhan, napakpakin dosa mo, nalipating karayawan mo, iangkatin darajat mo. Nah, uno patuan, zikrulullah. Pataurayan, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu Allahu Akbar. Kamu yan mga anak ka po, hinang tiyo-tiyo, tarawa, dakula, ing karayawan. Lipat mang lipat ing karayawan, iamalan niya to simbar iman na kauna,
papasingurun kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala piyabay tahan nabi kahinapusan junjungan taniyo alayhi salatu wassalam murah-murahan bang mayan kita niyo makasingod sin pag-amal nila tubtub na ridto. Salam doa na mo ang mga anak apo atiranan. Magunay-unay kita niyo, magtaayon kita niyo, uuhon na to, injasad na to, inyawalihan ta niyo, pamakad pakabayaan sinallahu ta'ala. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.